Heavy Arjuita. Penansong bong lam kacepu acara pran keceen. Buat langsung KCS zona hinpen KCS TDP apan kacoro pajirpon. Tara langsung KPH Klamalong Clean and Green Society NGO tumpen akapre katung sai kapang tirdam teklong le. Clean and Green Society NGO taralangso atumpen patir piponsi pini taralangso KYF aklam along sai kapang tirpin purme KYF talon le aprang penang an NGO hampang asong atun kapang tiraputhak cepaklang seta non kituki oi abui ang som kewar hib apora hut halaso ahut kachepaklang atum aphan pini theklong le seta Clean and Green Society atum si hadak kapang tirasai dengchot pherangke adim kapale dun ahut kejaya tengke taralangso KYF henlo ilitum Pirthea long chethang dun si jutang ahin man ke thelapen nongnam kelong lasi KCS amai phu Chandra Singkro aphan chorovek nangji lapen an parta CM Tuliram Ronghang kabor ipen penang an mate pining pen ke towar pen chenglok ason RJ kapachelar ke alangli karjap thiba joglo lasi nilitum ahin penta un an ke CM KCS atumalong cherap cheto dunji lapen taralang so kai ke ingthirjir adim paman ponji lasi council atum setame pangthir ponverji lapen chuningri lapen dipu municipal board atum si lahai ke thuki oyasai claim nang japot loputa alang litu ningje tara langso pangthir adji pusing itu kemang do athe mane iritum along an kimi adim ke nitu nili kedam ana adim an sreme thek ponong lelang iritung adim naturally ko ane kelang mi lasi ni tung matha lo je ili tum adung he dakpen 300 km 300 km ni do hodak maulong badim alang itung sedami ana kiloben sedami alang itung isi piniar ni one of the best place in Asia long award ke chipalong pon ke alang itung lason ke matha pen ajoini lo lasi ili tung tak ke ili tung government pen sedami itung phan nangi cherap do an pen CM sedami alang likimang do CM sir Mr. Tuliram Ronghang sidami alang sidami kemang theo je itung cultural itung Karbi people hosong itung kimina idim ki pinchong ponji pulasi alang li long sidami ilitum kecherap do nangya kinang sot athem mane alang li university sidami alang li klem ponone ilitung le jongsi cherabun i pulute lasi ilitum Karbi tim Karbi anglong sidami anso se itung rat Karbi anglong arat do an sidami chitodon pen ladak maulong long ni ge alang itung one of the best cleanliness place in Asia long Chepalong pon unle itung people lo itung un edadi itung kel ansu sesi itung adim langmi athemane piniarni itung towar sitami langmi piglo anpen street light sitami dolo ansu sesi lighting sitami itung mi piglo same labangso dak thir thip adas bin kibi bhansini tum lada Central Committee KCS tuman pen ni tum tingwai lo same non mani tum laso proposal ba council ne lelang same non pini labang so adim pen li si message ping tum lo council ke cari abang bu ke hai tum han je tarlang so lo thir thip adas bin nang bi hansi ni tum Clean and Green Society NGO hoi pe nang tum la council long ke the ding tum han la dak nang bi hansi ni tum chuniri lo Karbila meramai dok muka kalau tumpen patir pipon si dok muka karlitang long kamtero na kumle na king rialong ingdeng koira isi International Mother Language Day arni kata London ipialam henlo khayang thek sonsi Karbila meramai atum methang alam chok limpen kapachanji lapenan parta International Mother Language Day arni riponsi alang litumpen mesen pen methang alamet lamchong aputhak ardi pipon Likebrat chok ang deng Karbi risonim so rong aje tarlang so Karbi people whole katalon pon along mesen pen puthan methang ahawar mate methang ahemret me pun we at pen nang kachili aputhak wathat lang so pen kachipati dun ki kanabang ki doan aphan kachoro pajel pon lapenan par KCS tiripiamai lapen Likebrat chok ang deng tirika mamai atomothan jesinet cheng buruk cheng pi Pendeng sumpot teran doan aphan kepazir pon apot wathat lang so KCS Jun ahin pen suri kachero pazir pon wathat lang so pen Rajen Ronghang News Post Karbi Anglong nim so rong aje pen nilitum hadak
kipate don pen non nang le boha bosung nang chile lo lapen nilihin dan isike coro do je kilun kan bang phi hudi yang tong ta boha bosung nang chile ni samjin pen sang chile lo thang kisu ba kisung pukitin pen lapen ke coro thukar lo dak nilitum Muka Police Station ang Kangkam Puraya Ronga Mekar Pronob Bora lang Lichor Mercy Bora pen kopia lam pentong penansong bong lam kachipoloni kedam tang tang krep liar ni metang ahem Mercy Bora pranchi pidet bangso lama puta karlitang Mercy Bora pie pola pen adona rabatung Pranab Bora pan lam hoi ki pieteng atumia jo por hydroxy rachitima por dok Muka Police atum Pranab Bora pan nep ignang dam cheglo alang liapan kerju pacinia pan pura police reading GBC non alang liapan medical test apan di Pupon berta kiri bahut klardak long dun delang dok Muka pen long kiram teron news fast karbiang long 2020 তাৰিখে মাৰ্চি বৰাৰ যি আত্মহত্যাৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল তেওঁ স্বামী নিজৰ গৃহত চিপজুৰি আত্মহত্যা কৰিছিল উক্ত ঘটনা সন্দৰ্ভত তেখেতৰ পৰিয়ালে মাৰ্চি বৰাৰ পৰিয়ালে থানাত এজাহাৰ দিয়ে উক্ত এজাহাৰ ভিত্তিত আমি দকমুকা থানাৰ গোচৰ নং 9/2020 ভাদবী আইনৰ 306 ধাৰাত ৰুজু কৰা হয় আৰু উক্ত গোচৰ সংক্ৰান্তত আমি তদন্ত কৰি তেওঁৰ স্বামীৰ বিৰুদ্ধে যথেষ্ট আমি এভিডেন্স পোৱাত আমি তেখেতক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছোঁ আৰু ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰিছোঁ WDSI Kampen CC Block Pen ke pang nipon atowar pi along RD ke ong dang trok la pen dang kep agari kaceleng phun pulote atowar ke henu da prangji puke maduta chinilo bonta 5 nong rongkhang constituency arlo borthol pen ghelani atdak kaceleng atowar ke gari ke the dumper truck mate RD ke ong agari ke dam varat ajok bangso atowar ke henu ji angring anasi dambom CC Block atowar ke gari ke the mate dang truck agari dam I aphan kali lake rong arlo gari aphan chot wothat lang sopen rajan ronghang news fast karbiang long Pinia berta lang si pajudlo domain hakme kardom